Egun laugarren mailaguneak gara. Eskertzen dizuegu hona etortzea. Aurten beren bizidun bat aurkeztuko dizuegu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Mila esker eta zorionak eta urte berri on. Good morning. We are the primary 4 grade students. Thank you and welcome. This year we are going to represent a living activity. We hope you enjoy it. Thank you very much and Happy New Year. Buenos días, somos los alumnos de cuarto de primaria. Agradecemos que hayáis venido. Este año os